Ka Neutral Border Disputed Redressal Forum HBDRF ha kajing alam ucarman ucanda me sungo rengkat kajing senran lang wahid snong kamojam uba sungo ha kalai pui terik risau kila ujor Shaw Deputy Commissioner ka West Giant Hills District halor kajing bajing syak penstom kipai kasi penar basyong basa ha Block 1 Habakren syakilat pathai kubor hadin gajinga kendu ucarman ka HBDRF ucanda me sungo ula ong bala ujor halor kisau telikiman kita kilong gajing penting persmi ya ka hok jong ki khasip nar ba syong basa ha Block 1 ha gajing temu jong gajing penbej pot ha pedeng ka Meghalaya bat Assam gajing khanglat ban penlong ya gajing ya lang pai ba gajing pa khang lenti ban lej ban wan sya Meghalaya bat gajing khang bandi ya ki mar ki mata ni ngila ai syaga district administration kalong ba Kibor jongga district administration jongga West Giant Hills District ba idei ban simkhia ban yakren ban Kibor district administration jongga West Karbi Anglong naga benta gajing bat gajing sya penting smith jong kibriu khasi penar jongi kibadon supo labang nang pulut pangamar liang kebangi juktit kum ke Block 1 te ban sukren kot te ka way kamat keba ni ajing pro kalong bumi kalor kecing syak penting pun smith kibriu jumi na kebenta bagi penpau yang gohok jongki hagai jing ide bagani bekam penbek put te kumbang ni layo jikti lang ni ba ka sarkar me kelaya bat regional committee kila pun krek syai ban le jurin digini gijaka bat ka way ka jing thumul ni ka rai jong sarkar bat penbek urusan mentagalong kum gamon jong pai ba the willingness of the peoples te ki karbi menta habag latip ya gani gajik tu jong ka sarkar ma pen bayu ku samleng ba gamon jong ki pai ba kilale ada kebut bat kile udah kebor ban hon ban pa ni ban penting persmi jegi biru jungi bakin omnut ban penpau ya kata ka wos ya kata ka jingkwa joki bagi kikwa ban don sebenarnya ko bangi tiba pok Block 1 kidon lai kan hon bijai ni mo ko besok basa kasi penar ki karbi begini bali tiglas ni untuk syai bagi kini bali beri karbi tigi kwa be ci ko asa kata te spa persen tigi beri ujung ipat ki kwa ci ko Meghalaya tang ba bes si galong ba mentag ini ki karbi kila sedang man penting mesbe ci beri ujungi bakin omnut ban pun fa ka hok jungki diga ci kwa jing terang ci bandon ci ko Meghalaya ngalayo ke tip ke basai lada ya kendu ci dukan syaro ki karbi klibe neme kwa ci dari kendu ci leti ci sengkeng cajing yak beriu ni kat siapa kendu ki kelide yang beriu ni ba ki kuat saya dan ba penting bersih sebab ada pemaham dia kata kawe ga jing kendu jumi ya ga yang board of district administration berkum ju ya ga sarkar jenlaro bagade bersih ki halor tadi namar ba kumba yo jing tip balada ga regional committee menta ka lek cekini ki sino ban pilih ki kuat saya kiba pun ki sino kasi penar ba ki beriu jumi ki nombe kat sebarai ga sarkar ni tinggi hunde namar balai ba kilsya penting ba kilsya maham hagi di karbi sekaweng yo jing tiba kat kumbang ni layo jing tip lang ya baro itu bom ba tang na kunta de jing mu kini karbi kilsya gi kini kai kala tang bi kelas niu bom ba kilsya kem no di polis juga asam bar sekaweng ru ba UCM yo karbi anglong dal de Ukraine begla taw yang regional de kata vigilant committee sekini gebor area penting kalau di kam tede kini ken ba treye ya kan ke kampan pon pan pa ba ko ngi cukup por ban penting bismi ci beliau jumi tega baar ke jing khanglat ban jing perking ya ke jing elang pai ba kene gede go namar ba kumbalong menta om tangi jing elang na menta urusan wat ki meeting ku kini karbi kidang buktim ha kidang perking ha ki pua ba kindom kino ke jing elang pai ba ko blong wa dan hagan no sino kene gede go te kene gede go ba penkhenya kata ka hok memberi ujung ni kan te ka balai ka jing khang lenti ban lek ban wan sa Meghalaya te na kaliang ki district ni ro district administration jogi kle bersyang in ko por ban ya keren bat ki bor district jo West Karbi Anglong bat kumjuru nagaliang ke sarkar Meghalaya Assam ru kila ya kendui ladan kala khadu ter na Agos mentau snem kila ya kenduk ini ke ar serman jo regional committee ante ha kaduli ke jaga ya kajian ti nagaliang ki he jo ke sarkar Meghalaya ru kila kentu gi beri ujungi bandon menuju ke jong suk songsai
Nagaliang Chairman jong Regional Committee jong Assam ubade Minister jong Assam ulakan tui gibri ugarbi ba kin om kim de shuban thau ka no jing ye kurma ka jing at bat ban don no ka jing chong sai bat klakren ru ba gibri ugarbi gibri Assam ru ki deban yo lai luit ban wan se Meghalaya bat gibri Meghalaya ru ki deban yo ka hok lai luit ban lai ban wan semua Assam tang ba ugarbi pat ko mu ye ta gibri jong ni tinggal ko mu gambar juga tak kacing pakang pi sport kanduni sport bangap sport bertum pro umur terter. Reukar bi par hadu benta udang kangi gibri ujungi ban lei barman. Kimcha ai gibri ujungi kham tam te ko blokon ban wan seni. Kadon kicing tumbu bumban joki. Kawe ko lomba ladaki wan kinyo bani selok ban kini gibriu ke baran sport Meghalaya ban kinyo bor yo muslim ya ke ban long ke baslur na kamta kani ke kampur kamsam. Bat kawe ngan kret. To naga pentang ni kam kala single ka wei ga yeu bagi khot ka yeu boria te ga ne ga yeu ka ban dang lai snem sau snem ka yeu khanduli ga de ga bladon lupa na duki phe phe snem te ki singi ga ne ga yeu dang lai snem sau snem ki perlong sgi yeu ha ka ju ga sgi ka balong ga sgi yeu khanduli hi bat kim sha ai gi bri ujungi ban yeu wan hat chini chko khanduli iban ro ki mar ki mata ki ba ki bri ujungi nang te ki wan kip kumki mar rep mariang jumki mo kiwan kit kim sha wan bi sini spok kanduni kide ban bi be kata gayau jumki kador ke pherbak laba lada kila ban bi yue usiar san spa kanduni sate ki haban di tang lai spa spa te kade khen ga ho wan bri nambar ba paranong india hi kam de ban don kum kata ka jing kham ga ya le ke wan ke te poin ga ba sau kalong ba kajing di di mar mata ngal kren ni kendiat nadu menneendre kene gede ke ke poin ke badang kam ha ki beri ujung isete ki de ki ba chispa ke functional ki imbe de gare beri om don ke be te ki mare ke ba ki penni kalong ku mukhau ki johur mo bubunjai ki jing jing du ki siar ki sniang ki belang bat ing sansar kun ta terte te kini ki mar ke mata ki ki rep kiriam kim ya yeu la kum no kim ya yeu sport Assam ki hab beg ban wan di sini sport Meghalaya yakini ki mar mut kim la ban wan di sport Meghalaya na mar ba kani ga jing pakhang di jung ki ke te ka ba seusi kalong ba kini ki kar biru ki di ki mar sini sport Meghalaya barang le timlu di kata tang ba ki sim ka bupat ni biru sini ba kim la ban di dalade ke sini sport Meghalaya hoi lagi tidak kedor bobiang te jim da ong than tang ba kedor ke kerbak lebak ku motor te nagaliang jungi ngeliang du ngeli ngalai ya kren syai bahabat ke medam te ke medam ru ong ba an se kren pat baru bisi bagi ong ru ba ngin se kenduk pat baru bisi mani kren mar khmat kalau kani kam kesagawe ngang kedor menong kumbang lek kren ni bat ke medam bang kumbalong mentah wat nagaliang ke sorkar wat nagaliang jungi keseng balang wat nagaliang ke rupai ba ngi ong ba ngiting ban le meeting semua jam ngiting ban belum meeting spot ni ler lemarang spot muria mukunor kisnong ber spot pelabuhan yo ban syak pendik ibri jungi ukar di pat ong ban perlu meeting mukro ne khanduli ong ba ban syak pendik ibri jungi kata gade ga mat bang ngak ko keren ke sorkar bat kunjung sya keseng balang bat kunjung si kijai cenriu gendil trap penyuskum jungi barok boi namar ba kani ke jeka nadon nan ka kulong kuma ka de ke jomi om de mangi besom spok karbi de ki karbi besom spok jomi kata mlawan ki karbi ru ki mlawan ni kata to ni long Assam ni long ni hab spok karbi ang long om de ke jikwa jing tham jomi de ke mon jomi mai na ke jing le thok jom sarkar ha ko ban haul district council nadu usam kan dai spa san we ngel hab spok karbi ang Assam to hadin nang tangeli ki ni percaya kita notification kala April kan kena sepasan kewe namar ba kayu roy ka hok beriwan jumi tika sorkar Assam hi kala kubur baga don sisya ka jing pekala bar kala ni notification ka kena sepasan riu sampai pra kala don ruwat kata ka joint inspection ni ka joint inquiry jogi arti district council haka sampai kena sepasan pra bal menju bertransfer no ya kan ni jaka cepo Meghalaya ke di hamba kalau don kata gaji menjual beri transfer kini kecaka setang beri transfer mereka belum mentah kemudian masih sepak asam kekarbian long termos kapsul ke kam try nanti di kecaka aja bom jimpia jungi ke jelau jong usam jelau jong hari dia nama kata kini kecaka kade setang beri transfer
Lada asam ukam terai, balengi nyumla ban kam terai. Lada asam ulut ban penlong meeting, dak balengi nyumut. Namar kata, ngak tu ya sarkar gari beli keren kan bar kum jo iseng balang rum kim dei ban ting ban lek penlong jinggalang site. Bar ki briu jung iru ngala persang ban kontrol namar manga dei terai senong ante ngaom yaki, ngagalen jungki ki opa ngingim don ci setting. Namar ngingilong bal khare. Tang ba hadu benta gedang yesha namar bangingin long kita ki briu ke buro me cok sai. Bangim kwa ban ra kanu kanu jingi kena. Hendrai kat bangi nginang buro me cok sai, ki bepat ki jai benreu gedang sim gebu kata tengah ka bomla ban long ke.